enyakeni sikwicawe yeshumi lesixhenxe emva kwaPentecost. Into esizise apha ecaweni sizobonga uba sisindile icawe yokubonga. Inkosi mayibe nani. Yibongeni inkosi. Makabongwe uThixo uyise nonyana nomoya oyingcwele. Uzuko kuThixo ezulwini, uxolo ebantwini bakhe emhlabeni. Nkosi Thixo, kumkani wasezulwini, Thixo ongubawo ongamandla onke, siyakunqula siyakubulela, siyakubonga ngenxa yobukhulu bozuko lwakho. Nkosi Yesu Kristu, okuphela konyana kayise, Nkosi Thixo, mvana kaThixo, wena ususa isono sehlabathi senzele inceba. Wena uhlezi ngasekunene koyise, yiva umthandazo wethu. Ngokuba nguwe wedwa ongcwele, nguwe wedwa oyinkosi, nguwe wedwa ophezu konke, Yesu Kristu, nomoya oyingcwele, ebuqaqawilini bukaThixo uyise. Amen. Masithandaze. Thixo ongamandla onke, ekutyhileke kuwe zonke inhliziyo, isazeka kuwe yonke iminqweno, ongenakho nokufihlelwa nto, hlambulula iingcinga zenhliziyo zethu, ngokusiphefumulela ngomoya wakho oyingcwele, size sikuthande ngokufezekileyo, silidumise igama lakho elingcwele, ngokulifaneleyo, ngaye uKristu inkosi yethu. Nkosi yiba nenceba. Kristu yiba nenceba. Nkosi yiba nenceba. Wathi uYesu, yizani kum nonke nina nibulalekayo, nisindwayo ngumthwalo, ndoninika ukuphumula. Lithembekile ilizwi eli lifanelwe kukwamkelwa konke, eli lokuba uKristu weza ehlabathini ukuba asindise aboni. Masivume izono zethu. Thixo ongamandla onke, bawo wethu wasezulwini, siyakuquka sivuma ukuba sikonile ngetyala elilethu, ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza. Nangakho esithe asakwenza, ngenxa yonyana wakho uKristu inkosi yethu, sixolele konke okudlulileyo, wenze ukuba sikukhonze ngenhlalo entsha, kuzukiswe igama lakho. Sikupage 106 senza umthandazo wokubuyisana, wokuxolelaniswa. uThixo ongamandla onke oxolela bonke abaguqukayo ngenyaniso, makabe nenceba kuna nixolela izono zenu, anikhulule ukuze aniqinisa nomeleze konke okulungileyo, anigcine ebomini obungunaphakade, ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Almighty God, in Jesus Christ we find the meaning and the pattern of our lives. Draw us ever closer to Him, that we may share in Christ's sufferings and live in the power of Christ's resurrection, who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
Sakusifumana sibhaliwe kwincwadi ngumprofethi uHagayi chapter 2 from verse 1 to verse 9. Ngenyanga yesixhenxe ngosuku lwama-21 enyangeni leyo kwafika ilizwi likaYehova ngoHagayi umprofethi lisithi, khawuthethe kuZerubhabheli unyana kaShaliteyi ibamba lakwaYuda noYoshua unyana kaYotsadaki umbingeleli omkhulu nakumasalela abantu uthi, ngubani na kuni apha oseleyo owayibonayo lendlu isebuqhaqhawulini bayo kuqala? Niyabona yintoni na ke ngoku? Ayinjengento engenanto na emehlweni enu? Noko ke ngoku yomelela Zerubhabheli, utsho uYehova. Womelele Yoshua nyana kaYotsadaki, mbingeleli omkhulu, nomelele nonke bantu belizwe, utsho uYehova, nisebenze ngokuba ndinani, utsho uYehova wemikhosi. Ilizwi elo ndanqophisana nani ngalo ekuphumeni kwenu eyiphutha ndisaligcinile, nomoya wam umi phakathi kwenu. Musani ukoyika, ngokuba uYehova wemikhosi utsho ukuthi kusaya kuba kanye umzuzwana ke ndinyikimise izulu nehlabathi nolwandle nomhlaba owomileyo, ndizinyikimise zonke iintlanga, zifike izinto ezinqwenelekayo zeentlanga zonke. Ndiyizalise le ndlu ngobuqhaqhawuli, utsho uYehova wemikhosi. Isilivera yeyam, igolide yeyam, utsho uYehova wemikhosi. Buya kuba bukhulu ubuqhaqhawuli bamva bale ndlu ngaphezu kobokuqala, utsho uYehova wemikhosi. Kuyo yonke le ndawo ndiya kunika uxolo, utsho uYehova wemikhosi. Eli lilizwi lenkosi. Isifundo sethu sibhaliwe kwincwadi kaMpostoli uPawulos ebhalela abaseFilipi, isahluko sesine, isahlukwana sesine. Isihloko iziyalo. Vuyani enkosini amaxesha onke. Ndiyaphinda ndithi vuyani. Ukuthandamisa kwenu makwenzeke kubantu bonke. Inkosi ikufuphi. Ningaxhaleli nto, mazithi ingcelo zenu ezintweni zonke, ngako ukuthandaza nokukhunga, ndawonye nokubulela. Zaziswe kuye uThixo. Lwaye uxolo lukaThixo olugqithisele kuko konke ukuqonda, luya kuzigcina iintliziyo zenu neengqiqo zenu kuKristu Yesu. Elokugqibela bazalwana, ndithi, yinto zonke eziyinene, yinto zonke ezindilekileyo, yinto zonke ezibubulungisa, yinto zonke ezinyulu, yinto zonke ezithandekayo, yinto zonke ezoludumo lulungileyo, ukuba kukho sidima, ukuba kukho ndumiso, zithelelekeleni ezo zinto. Siyaphela apho isifundo sethu sesibini. Eli lilizwi lenkosi. Phulaphulani indaba ezilungileyo zivakaliswa kwivangeli ngokubhaliwe nguLuke ongcwele.
Isahluko seshumi elinesixhenxe siqala kwisahlukwana leshumi nanye. Kwathi ekuhambeni kwakhe ukuya eYerusalem wacanda phakathi kwelaseSamariya nelaseGalili yena. Akuba ukubona ungena mzini uthile amhlangabeza amadoda alishumi aneqhenqa amela mgama. Wona aphakamisa ilizwi esithi, Yesu mongameli senzele inceba. Ewabonile ke wathi kuwo, hambani niye kozibonakalisa kubabingeleli. Kwathi ekuyeni kwawo ahlanjululwa. Itheke enye kuwo apho yabona ukuba iphilisiwe yabuya imzukisa uThixo ngezwi elikhulu. Yawa ngobuso ezinyaweni zakhe ibulela kuye, yaye yona ingumSamariya. Waphendula ke uYesu wathi, bebengahlanjululwanga belishumi na? Baphi na ke abasithoba? Abafumanekanga na babuyileyo bezukisa uThixo? Ngulo wolunye uhlanga yedwa na? Wathi kuye, vuka uhambe, ukholo lwakho lukusindisile. Ivangeli kaKristu le. uKristu inkosi angikhulume egameni likaYise, indodana nomoya ongcwele. Isikhathi ke lesi engathi simnandi ngoba kade sihleze emakhaya sigeze enkonzweni ngenxa ye lockdown ngendaba ye coronavirus. Manje na ke esontweni lethu lana ku Parish of Woodlands sesiyabuyela ke esontweni namhlanje. And isikhathi ke leso ukuthi simbonge uNkulunkulu ngokusiphephisa nangokusigcina kulesikhathi esinzima kangaka. Ukubonga ke ngizozama ukuthi ngikuchaze ukuthi ukubongwa kuyini ukubonga. Kokuqala ngichaze futhi nokuthi sisuke sibongelane uNkulunkulu. Ngichaze futhi nokuthi sibonga nini, bese ngiyachaza ukuthi uNkulunkulu yini la ilindele kuthina uma sibonga. Okokuqala ke igama nje elithi ukubonga lisho ukuthi usuke ubonga umuntu ngento akwenzele yona, noma ngento akunike yona, noma nje yini ke enhla yenzile kuwena usuke ubonga. Kodwa ke kuthina njengamakholwa ukubonga akugcini lapho. Ukubonga kuthina njengamakholwa sisuke sibonga uNkulunkulu. Ukubonga uNkulunkulu nokubonga umuntu nje akufani. Ukubonga uNkulunkulu kumbandakanyisa ubuthathu bukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi Thanksgiving is Trinitarian. Kubandakanyisa nobuthathu bukaNkulunkulu ngalendlela. Usuke ubonga kuNkulunkulu through Jesus Christ, uphushwa umoya ongcwele. Ngakho ke ukubonga kuNkulunkulu kusuka ngaphakathi, kungekona nje ukuthi usukuthatha leyo nto obonga ngayo uyoyibeka phambi kaNkulunkulu, kodwa ukubonga kufanele kusuke ngaphakathi kuwena. Ungabheka lapha kwabaseRoma bokuqala verse 8, uphinde ubheke kwabaseKorinte bokuqala verse chapter 1 and verse 4. Uye nabaseKolose chapter 3 verse 17. La uzobona khona ukuthi ukubonga uNkulunkulu kufanele kube yinto esuka ngaphakathi. It's a spiritual journey. Sisuke simbongelane ke uNkulunkulu. uNkulunkulu simbongela izinto ezintathu. Konke ukubonga kwethu sisuke sikwenza uNkulunkulu kusuke kuhlangene nalezi zinto ezintathu. Into yokuqala
ubabalo suke sibonga uNkulunkulu ngobabalo lokho esithi ngesingisi igrace. Okunye suke sikubongela uNkulunkulu suke simbongela izibusiso lokho esithi ama blessings. Bese kuthi okwesithathu sibonga uNkulunkulu simbongela lokho esithi imercy umusa wakhe. Ake ngiqaleke ngobabalo. Ubabalo nezibusiso nomusa akufani. Ubabalo igrace izinto uNkulunkulu asipha zona noma sinika zona noma senzela zona esingayideserve izinto esingazange sometimes esingazange sicele kuyena ezinye ezingasifanele. Ama blessings yiloko uNkulunkulu asuke sinika kona ngoba sizama noma siphila ngendlela athanda siphile ngayo. Bese kuthi lokho kokugcina umusa uNkulunkulu usuke lapho engasijezisi ngendlela imercy usuke engasijezisi ngendlela ekufanele asijezise ngayo njengoba sihlale sona. Ake ngiqaleke ngobabalo igrace. Igrace ke inezinto eziningi phakathi ziningi inhlobo zobabalo uNkulunkulu asinika zona kodwa ngizothatha ezintathu ngendlela yesikhathi engibona ukuthi zisemqoka. Eyokuqala i-saving grace yila khona uNkulunkulu esisiza khona ngokuthi anikele ngendodana yakhe ukuphela kwayo ukuze singabhubhi sithole ukuphila okuphakade. Ngamanye amazwi wanikela ngendodana yakhe ukuze sithethelelwe izono sithole nokuphila okuphakade. Iloko ke sithi i-salvation grace. Yileyo nto ke esemqoka kakhulu njengakuthina amakholwa ukuthi sifayele uNkulunkulu simbongele yona. Enye engizothinta kuyona yile engiyibiza ukuthi protective grace. uNkulunkulu la esivikela khona. uNkulunkulu uyasivikela sometimes singazi, sometimes sibone, sometimes singaboni ukuthi uNkulunkulu usivikele. Fanele simbonge uNkulunkulu ngeprotective grace yakhe ubabalo lakhe losivikelayo. Enye into uNkulunkulu fanele ubabalo kufanele silibonge kakhulu kuyena ubabalo esithi masigula asisindise ngalo. Ngithe nje ngizothatha lawo omathathu ama types of grace kuphela ngoba amanye maningi. Bese ngiza ezibusisweni. Izibusiso ke uNkulunkulu usibusisa ngoba sisuke sizama ukuphila ngendlela afanele athanda siphile ngayo. Umulalela kahle indaba esemqoka ezama kahle ukuchaza indaba yezibusiso intshumayelo yasentabeni ekuMatthew 5. La khona ethi babusisiwe abamnene, babusisiwe abalambele bomele ukulunga, basibusisiwe abalungileyo. Yonke leyo into ngamanye amazwi iBhayibheli lizama ukuchaza ukuthi usuke uzama ukwenza into ethize enhle noma uzama ukuphila ngendlela enhle uNkulunkulu bese yakubusisa lapho uthola khona ama blessings. Bese kuba khona ke leyo yokugcina uNkulunkulu into esimbongela yona le ngithi imercy umusa wakhe ukwazi ukuthi noma ngabe siyona uNkulunkulu akasijezisi ngendlela ekufanele asijezise ngayo. Now simbonga nenike uNkulunkulu. uNkulunkulu simbonga makholwa noma ngabe kwenze njani, noma ngabe kumnandi, noma ngabe kubhlungu, noma ngabe usenjabulweni, noma ngabe kwenzakalana empilweni yakho kufanele umbonge uNkulunkulu. Incwadi engiyithanda kakhulu incwadi kaHabakuk 3 verse 17 ethi noma ngabe akwenzeki lutho enhle empilweni yakho noma ngabe azikho inkomo esibayeni noma ngabe azikho izimvu esibayeni kodwa ngeke uyeke ukuhlala uNkulunkulu umbonge. Ngamanye amazwi lento isibekela ngokusobala ukuthi uNkulunkulu aka expect ukuthi simbonge kuphela uma kukuhle kodwa uNkulunkulu kufanele simbonge noma ngabe izinto azisihambeli kahle empilweni zethu. Ingakho nje sometimes kuke kube kubi uma sizwa amakholwa kufanele abonge uNkulunkulu angambongi uzwe ikholwa lithi hayi mina angikholelwa ekubongeni uNkulunkulu ngoba
iTestament elidala ukubonga itithing iseTestamenteni elidala ayikho kwelisha iloko sithi selective faith uNkulunkulu akayithandi le nto uNkulunkulu simbonga noma ingabe kwenze njani noma ingabe impilo zethu zilaphi noma ingabe uhlezi emanzini uyabona ingane yakho iyehla ngebhokisi kodwa uyambonga uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi noma ngabe kunjani wena unokuphila okuphakade uNkulunkulu asinike kona through his grace. Okugcina uNkulunkulu inika ilindele kuthina njengamakholwa uma kufika lesikhathi lesokubonga. Into esemqoka nje kufanele siyazi ukuthi uNkulunkulu ukulindele ukuthi simbonge. God expects us to give thanks to him. Singalapha kwabese Thessalonians bokuqala chapter 5 verse 18 ufike ufunde khona uthola ukuthi uNkulunkulu ukulindele ukuthi simbonge uthi give thanks in all circumstances for this is the will of God. uNkulunkulu noma ngabe kunjani usilindele ukuthi simbonge. Okunye kwekwenza amakholwa ukuthi acabanga ukuthi ukupraise uNkulunkulu kukodwa kwanele. Ukupraise ke akufani nokubonga. Ukupraise uNkulunkulu usuke lapho umdumisa ubonga his perfections ama benefits akhe and his excellence. But iThanksgiving ila khona usuke kube khona into yenzayo njengoba esuke esho uJames ethi faith without works is dead. So kufanele ukuthi mawukholwa kube khona into yenzayo ungagcini nje ngokumbonga uNkulunkulu kodwa kube khona izinto zenzayo. Okugcina kuthina njengamakholwa fanele sazi ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu abambongayo nabantu abanikelayo. Ngizofunda lana abaseKorinte besibili chapter 9 verse 7. Uthi-ke lana uPaul yilo nalo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikela ngentokozo. Enye indlela yokujabulisa uNkulunkulu ukuthi sinikele ngentokozo. Sengiphetha nazi-ke izinto ezisemqoka kufanele sizazi njengamakholwa ukuthi okokuqala ukubonga kwethu njengamakholwa akufani nokubonga komuntu ongakholwa. Okwethu ukubonga kusuka ngaphakathi komoya. Kuthina ukubonga is a spiritual journey. Okwesibili zintathu nje izinto yonke into esiyibonga isuke ihlanganiswe kulezi zinto ezintathu. iGrace lokho sithi ubabalo njengoba bese ngichazile ukuthi ubabalo lungaki esimbonga ngalo. Ama blessings bese kuba imercy. Okugcina ukuthi uNkulunkulu ukulindele ukuthi simbonge nokuthi masimbonga simbonga ngeinhliziyo ezimhlophe sazi ukuthi this is a spiritual journey. Angibonge egameni lendodana lekayise nendodana nomoya ongcwele. Amen. Masihlanganyele kwisivumo sokholo saseNikiya. Sitholakala kwiphepha 108 ezincwadini zethu zenkonzo. Siyakholwa kuThixo omnye, uyise ongamandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nezinto zonke ezibonakalayo nezingabonakaliyo. Siyakholwa kwinkosi enye uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo, owazalwa nguyise kwasephakadeni, uThixo ovela kuThixo, ukhanyiso oluvela kolukhanyiso, uThixo wenene ovela kuThixo wenene, owazalwa engadalwanga, emonye noyise. Zonke izinto zenziwa ngaye. Ngenxa yethu thina abantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini ngamandla kaMoya ongcwele. Wazalwa intombi uMaria waba ngumuntu.
ngenxa yethu wabethelelwa emnqamlezweni ngemihla kaPontiyu Pilato, weva ubunzima, wafa wangcwatshwa. Ngomhla wesithathu wavuka ngokwezibhalo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngasekunene kukayise, wobuya esebuqaqawulini eza kugweba abahleliyo nabafileyo, obukumkani bakhe bungasiya kuphela. Siyakholwa kumoya oyingcwele, iNkosi umdlisi wobomi, uphuma kuyise nakunyana, unqulwa ezukiswa kunye noyise nonyana, wathetha ngabaprofite. Siyakholwa kwikereke enye engcwele ekatholika yabapostole. Sivuma ubhaptizo olunye lokuxolelwa kwezono. Sijonge nokuvuka kwabafileyo nobomi bephakade elizayo. Amen. Masithandaze. Njengokuba iEucharist engcwele siyenzela ukuphakamisa uzuko lukaThixo nombulelo ngenceba zakhe, masithandaze senza umbulelo ngokuba uThixo uye wasigcina indlela zonke nezikhathi zonke, wasihlenga ngaso sonke isikhathi phakathi kwesimo sepandemic. Sibulele nakulabo othe bathola igciwane bakwazi ukuvuka babuyela ekuphileni. Sibulele ngenceba zonke uNkulunkulu asenzela zona mihla namalanga. Senze umkhuleko ngokubulela ngokubanzi. Sikhuleka sonke ku page 94 wencwadi zethu. Sithi Thixo ongamandla onke, nobawo onenceba, sikunika imibulelo engazenzisiyo ngenxa yokulunga kwakho konke nobubele bakho bothando kuthi nakubo bonke abantu. Siyakubonga ngenxa yokudalwa nokugcinwa kwethu nangenxa yazo zonke intsikelelo zobubomi. Kodwa phezu kwento zonke, ngenxa yothando lwakho ngokuhlawulelwa kwehlabathi yiNkosi yethu Yesu Kristu, ngenxa yamajelo babalo nangenxa yethemba lozuko, yenza ukuba siziqale zonke inceba zakho ukuze inhliziyo zibe nombulelo, nokuze sikubonge kungabi ngemilomo yethu kuphela kodwa ngobomi bethu, ngokuzinikela ekukhonzeni wena nangokuhamba phambi kwakho ngobungcwele nangobulungiswa yonke imihla yethu. NgoYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinesisonka sisinikelayo. Isonka esinikwe ngumhlaba nesenziwe zizandla zomuntu. Uthi esisonka sisonka sobomi. Mawubonge wena Nkosi Thixo yendalo yonke. Ngenxa yokulunga kwakho sinale wayini siyinikelayo, esisiqhamo somdiliya nesomsebenzi wezandla zomuntu. Uthi le ndebe yindebe yosindiso. Siveba osezulwini, uze ngelizwi lakho nangomoya wakho oyingcwele, usikelele ungcwalise esisonka nale wayini, khona ukuze sibe ngumzimba, khona ukuze ibe ligazi elinexabiso lonyana wakho uYesu Kristu iNkosi yethu, owathatha isonka waza wathi lo ngumzimba wam, wathatha igazi wathi eli ligazi lam.
Kwamkela ngokwasemoyeni. Ngena enhlizweni yami Nkosi Yesu. Yesu ngamana bathi konke okunguwe uthululwe kum. Ngamana umzimba negazi lakho zaba kukudla noselo. Ngamana ukuva ubunzima nokufa kwakho zingaba kukomelela nobomi bami. Yesu ndinawe ecaleni kwami. Undiphe ngokwaneleyo. Ngamana ikhuselo endilifunayo lingaba lithunzi lomnqamlezo wakho. Mandingalubaleki uthando ondinika lona kodwa ndisindise kwimikhosi yongendawo. Ekufeni kwam konke thoba ukukhanya kwakho nothando lwakho. Ndibize rhoqo ide loo mini ifike xa ndineengcwele zakho. Ndiyakukubonga ngonaphakade. Amen. Isiphelo. Bulelani inkosi ngokuba ilungile. Thixo ongamandla onke waphakade siyabulela ngokusondla kwakho ngezimfihlakalo zingcwele umzimba negazi lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu nangokusigcina ngobabalo lwakho sisemzimbeni wonyana wakho olibandla lawo onke amakholwa. Sincede ukuba sizingise njengamalungu aphilileyo okubudlelane bungcwele size sikhule sinothando nentobeko ngokwentando yakho ngaye uYesu Kristu inkosi yethu ohlelelawula kunye nawe nomoya oyingcwele emnye uThixo ngonaphakade. Amen. Bawo ongamandla onke sizinikela kuwe sibelidini eliphilileyo. Sikuye uYesu Kristu inkosi yethu sithume kulo ihlabathi ngamandla omoya oyingcwele ukuba siphilele sisebenzele ukukubonga nokukuzulisa. uThixo ngamandla onke uxolela konke uThixo ngamandla uxolo lukaThixo oligqitha konke uqobo. Malugcine inhliziyo nengqondo zenu. Nimazi nimthande uThixo nonyana wakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Ithi insikelelo kaThixo ongamandla onke uyise nonyana nomoya oyingcwele ibe phakathi kwenu ihlale nani ngonaphakade. Amen.